yada se yamo akwa baby Adom TV Badwam dwumade no so wote anwum wo yi a na onim se Medimafo Herbal Hospital Doctor Time daso ne mra son se woni edi nkomo nti wo de wante hwe kura wo de anwum no akura mu nsem no de omo ye watena ye ho e no de aye anwum e de amaye anwum no so etiapo ankasa dog wo ha dog yamo ache mu akwa ba yeah na da bibia bokọ de adwuma mu nso e adwuma ye bokọ nyame adom de nyame ase ne nso ahofade ne nye bad. Thank you. Aya de pa. Misa samne de mo de ayanyuma me ndada. Yes. There me come sin kanye say I will feel ni pa will feel dia. Medimafo Herbal Hospital. Nye thank you ka anope yete he. Ba tam bia nipa ehia say ye kai. Na ye hu ya da kra ko bia na adwene no on kai hwi bi. Nti sanope na ni bo so. Say doctor we kula ma hwe na yida. Na wa de wa ba. Na saa na etie mtida na ese yekoso kakai ye hu se Medimafo Herbal Hospital se ne etie no saa na eda so tie dade dampo Nyankopon adi tumi no bi kan ye hu onse ukoba Bible mo se o ma obi talent ba akomienu miensa na de wanfa ne de anya adwuma no oje na de ode ne de ye adwuma no osama no mo ho mebo a se saa na wo mu enti ye de na ye de aye adwuma ma ewiase Ghana man te na go foka onna makra ba bia billboard na me se nkrampo di na ne kumase ne ebu akwa ma ko de wase billboard no sa na ye de etie what you see e kire se ye dwumade Nyankopon de hye ye nsa no ye na ye nso na ye ne yie efiri se enipa opa ye ko sane wotie sa wo ye tenten sa wo ye tietia wo ye kokko wo ye tuntum udidie num so die ehome mframa de obeyare sane wotie bia obeyare ba wo yale a hwan ne wo yale safo o yale safo ye nipa ba ko pe eye wurade da bia me kama me se enye me na me sa wo yale ewurade na de tumi na ode na me so ebe ma wanya wa yalesa because me post video my lady be commenting na me je ho pa what say doctor we last year ewurade you sue doctor we the same yale na me je comment no ho pa because eya na me pe ewurade no e chense me meka say me because me hwene e kokoso no adansi enkrofo edie de ye di kire me kula emma TV so obu ho ofele ompesa na asan beba beto TV so na wo hwensen kire ni akese doctor me koda na mada na enkrofo ka doctor anajo me hu wo me daye mu na me hu wu no a obetwatwa je me no ade akije so na me ho ayede atome it is a me eduje mfi se metenanse na mekase ene de ekoso ye mi ade a na mchese maye boni aye maye otrofo manka no kora nyede ankyerɛw ewurade onfiri onu ankase mfiri soro ema mesawo yale ewurade o meyi ne hu adi ankyerɛw sa meni ewurade enti dane da ofa enipa so no ode aba beye na dwuma da bia ofa nipa so no de aye na dwuma bai ye pen yi so yi ye bere yi so de wa fa doctor edu jamfi so na wo de ye nsankyerene akese because lano Saturday na one mine na wo free Spain ba ya wonya stroke ama na no achia na ni huna de na meni de koshia o mo akra mo na no asha se etene na nani no asa se ehuna de no me wo se ewiase bibi wo wiase bibi wo wiase na ayaresa wo ho gidi oje ne ho akinye edi ameta aka kire obi se obi a ohe me se ma me papa me nana me bra wotie mie me mfa wo gidi enya hwe me nya wo gidi se me gidi se me kotam da so a me ho beto me mfa sa gidi enya bibia de me hia furu wo ya ba akopɛ sa no pe wo betu na mo no wakɔ Medimafo Herbal Hospital na line no obekwa akotena obekwa akodi line no so bie me se fa kakra bi bra beje wa yalesa oba Medimafo de okura bie de onkura bie
di owo bie di oni bie unya beduru ho nko ade a nyankopon adom inshallah ayaresa ene fa hodie be ye wode a be piem kuma se ye bua kwa agogo anopai me kasa wie ya me kwakotena se wo poku ya samayera me kasa me free hayi a me kwakotena se na me the time ato yalefo yale so da bia ya na me taka obi ho ha oba baako mienu na de obi a ne ho nya nto no yi a no wasan pa afa baabi na me wasem bia me ka se di pobe so betima san ko chinchin mu aboso me miensa na nim ni omla na yele na san ye west omla na yele aye west kula da bia me ka me se wo de ena wate Medimafo nka ema pa afa baabi na ko se ayare san ko na wo pa chinchin Ghana ha ewiasim hospital bia na ye de echo bad awieye no se wo nku ade a obaba be piem wo Medimafo Herbal Hospital because baby e ko bi obe catch us Medimafo is a ho any bia yemfa pomama ho emfa nkofie yentena hwe mu ma ho emfa nkofie una doctor me kase me bu akonta me mfa no boso me miensa na me hwe enipa domo wanyankopon na me so ama boso me miensa wanya yalesa wanya hoto wana wani enhuna de wana won aso entiasem wana stroke ha wo mo wana diabetes ha wo mo wana pressure ha wo mo wana want to minante wana wabubuo wana chese wo yefunu safu enyina ya nyame na meso emre wafo nkokurafo atopo maguo bebo so memiensa pempokura no sa wotena se bu akonta nipa wo ho ye won din e wo Medimafo a untumi enkan tina da bia me wase ba ko me kan se wo twam wo kwan ho na enuani bebere sisi ho na ba ko nipa gusu a asan ba ko pa na e ka kire hospital bebere wo Accra Central ha bebere wo ha ba pokuya se mayira kwan na enye no ebu akwa agogo kwan na enye no da ne da anano Monday me trance na me yema hye me se me hwe ni pa egu Accra na me hwe Kumase na me hwe Kumase hospital kakra kai ni nyina yema na ebiti abonten na sata na me se picture me emfonyini wo se me ko me hwe Accra so di ekoso a da bia me kam say doctor nyankopon de to me share me nsa se uba hebe nyina doctor ye number 1 no started 2020 enfie naini hwe Ghana fo tada ye saade entem sanka Medimafo nya enka ya sai no se na beba so o mashase mashase ebeba so se ye say 11:30 ti Dr. Time da so beba ne yes 11:30 mashase empabo a wa tone ne ne ya tonwa any to me urade de share me say na wo hwe bia wo say the doctor te heka no me na ada o okay ampo enti ya no de bia me wo asem bia me ka say mashase any djuma nyankopon say me mmra medie no ukọ Bible mu a o say Peter obeye nipa yifo na o meye obi a wo yi fish what you say because me na me sorry kwetna say me beye abibiduru enye me na me sorry kwetna ho time da so me kasa me na me fa time da so na me boa ayarefo na eba no a doctor we dey ukọ no a wa time to so eno an so beba eno no yenya wa the time ye dey etoso no mu hwe what you say enti me ka kire onipa nyina se eye wurade na di tumi yale nyina tumi asamemensa gidie wowu anopai gidie yesie no gidie a wo hyefam na wonhui yensie wo hyefam yale haw yale tetew ma me bia dance die me na ntwe atwam a me hunu ena me hu sa abo ntete na ekoi na me se mabusuafo ekumia fa me kokofu bai se na enua hini hama ewo Medimafo ya ebetuma same yale se di baba yale obi hu ba bi eduro wo na wa chinchini na wa kansem bebre anopai wo asoro aka wo ya uhu ho ano wa chinchin ache na wa nante ache da bia me ka obo ho sei enka machia ba nka me nko ba bia bi
ba no person ka wo betie senka wo betie se obi nso chinchini na wa chinchini finhia dumienu ena moja 20 but abro te se wo wura Yesu etwem no onya gidie no osore ye de ekoi na odu ko de nipa no do so no a nipa no edo so no a ohun de onye no okasa se mitimi peli so na tade mu kura menya mayalesa ampa wo so mu no onya na yalesa anopai se wo be yesa de ni bi on se bla Yesu ko tu Peter wo pono so no na Peter gu asawo no wo pono so ba bia ehia enso so wura ka kodo no ko kodo no ko de ede edo o se anadwumu nyina ya ye adwuma anadwumu nyina asem ko na Peter kan ya eye mede wo se nenso wanum asem yenti nenso wanum asem yenti sa no pay na kaso na wo se unko ba bia biem nenso wo gina ho fie no aka se nenso doctor wanum asem yenti nenso doctor tama wotumi to yale yasunti nenso doctor nyame odi tumi ahya wonsanti me hia wo pokuya se mayira me dia me wo Kumasi me wo Western North me wo Tamale enti me ko abua kwa agogo uduru wa doctor bia betu no bia ka kene se me hwe doctor tama so wo Adom TV o se doctor bia me ba ni nchen wo Medimafo bia fatam to me yale yeso a me ka she urade ani munyam se ena wo mfa wo yale ani enko fie da ena urade be ye nsankyerene kese wo Medimafo Herbal Hospital urade de tam betu obi yale yeso ene da ya enti hwe na ma me wotimu a wo pia ade ko Medimafo no wo nsan fa nko fie biem urade se me nkan kyerɛ anopem be piem ewo Medimafo Herbal Hospital Kumasi ye abua kwa agogo enkrane ye pokuya se mayira de me kam se mayira wa anyanyira na doctor wa se bele to yale yeso doctor o de tam to yale yeso no on fa de tam ni bi en to yale yeso gidie wa wu anopai gidie a wo hyefam wa saw yale awie no na awurade nam so no wasan achawade ma obi awire mfi se o le bia na ye boso September 21st no Abawi nyame adom August ye July na echina na ye wura August mu na aka busume ba akopɛ tie ni ye September 21st Dr. Tam da so birthday enye bra edin kan ne me sha ase e chaade 2020 ana me sha ase che eniema me birthday bia me che Buronya bele meche na Easter bele meche enti afi Easter de ya che wie dada me birthday de na eba 21st September 21st September no ye say it's Saturday enti ne Monday ye beche Kumasi Monday no Kumasi de no ye che TV 50 mobile phone 20 ni a che emon time da so basmati rice ni a che enu firi ho a me pa chow ne Thursday no me pa chow enu be yem ze 26 enu no Thursday no me pa chow na ye be che Accra de no okay Accra de no enu so ye be che TV mako 70 ni ya che emo okay efiri ho a that day no birthday car na ya me de che no that day na nipa obawi ni car no ye be pa hontuma se eko Kumasi se e bank na and that very day they do and e be kire dey obawi ni car no tie ni ye car no ye mfa sika na e be gi o e duro dada na ya wanom no Medimafo Herbal Hospital old bottles no fa 10 bra be di coupon ba ko unya 20 coupon mi enu e ko se dodo a enuro dodo a wanom bottles a egu ho enti wuji coupon no 21st ni du na nipa na bottles adults no say the partner na wonya coupon dodo eno ano no ye nko wan machine bia wo bottles adults no the aim then say me wa fo mi enu na elidi ba ko wo Kumasi ba ko wa Accra asam na ye kese emre na me wa fo mi na elidi enti yemfa o number enti yemfa numbers no ye 0244 okay 77 4282
0500 727215 0245 449592. We nyina ye numbers awofra eba Medimafo Herbal Hospital. Me kwa kotena se anopa ya na me de time ato yarefo bia ya so se wunwi na yensie wa anopa se yemfo a wonhye fam na yale nko na hawo yare na tete wo bema wo bema na ewu emfinhie adu enya adwuma da 24 hours wo peba etisa one thought aduro no wo de buo no muguna anajudu mie no wonu ya na wonu ye do no wie ya na wonu kuna hia mo hia mo nhia bie bo so me beto no na nyinse na ba betom nyinse betom wie na watua ho ka anopai hia me wo pokua se mayera wo bra me ko tena na me de time ato yarefo yale so wo Medimafo Herbal Hospital kuma so fo so atena se enkra fo so atena dada anopai nyankopon hira o amen yada se papa Dr. Time da so na yete no enka no nemum Mr. Dr. Nema wode che nyina fana Franco Trading Enterprise phones papa efie ene ho laptops na wo pa nyina no ebi wo ho ye wo smart TVs wo ho tabletop fridges Franco air condition no so egumu pa Mr. Kokojo de ne ya woda no aye nwunu no na wutumi ka kokoto wo air condition ebo no ye CCTV cameras no so wo ho kokoto bi say office efie ana wo personal use bi na watumi ahunu de bambo no ho nsam no tie Franco wo 0246 422338 0246 422338 and 055 5939311 now on the Franco Trading Enterprise edi enkomo hanaba makwan na fie enkomo no ye de sie sister Sunday bi oye guy ahosepe ba na fe asemidi kan so aba na mpensempensemo ato so koso ma fidie no na Adom TV fi se wazo yi